Isiraheli ariho ashobora kuza kuboneka umuti w'ikibazo cy'intambara iri hagati ya Isiraheli na Iran. Ubwo inama yarangiraga, perezida wa Donald Trump wa Amerika we yari yamaze kuyivamo kare itararangira. Ubwo inama yarangiraga, abanyamakuru babajije bamwe mu baperezida bari bayitabiriye. Ubwo babazaga perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, yavuze yuko intambara ibyatumye Donald Trump asohoka mu nama igitaraganya yihuta ari uko yaragiye gutanga shuwa, yaragiye gutanga nk'icyo twakwita nk'icyahagarika intambara, nk'icyaba nka ceasefire, nk'amasezerano baba basinye bakaba bavuze uti wenda intambara reka tube tuyiretse tujye mu biganiro turebe n'iki kiri kuyitera mbese birangire. Niko Macron yasubije. Gusa hashize adaciyeho n'amasaha makeya nyuma y'uko Donald Trump abibonye, nibwo yanyarukiye ku rukuta rwe rwa Instagram yandikaho amagambo akomeye, amagambo yaciye igikuba, amagambo yerekanye ko ino ntambara idateze kurangira ahubwo ari bwo iri gutangira. Yagiye ku rukuta rwe rwa Instagram aravuga ati, Perezida Emmanuel Macron ukunda kwibonekeza, ukunda kwigaragaza mu bantu, yibeshye nk'uko ahora yibeshya. Bivuze yuko yari ari kunyomoza ibintu yavuze ko yaragiye ikintu cyari kijyanye Trump byari gushaka uburyo intambara yarangira. Aho rero nibwo mu magambo ya Donald Trump yakomeje agira ati, aburira abaturage bari muri TEHRAN. Mu magambo ye yagize uti, ndaburira abaturage bari mu murwa mukuru wa Iran ariwo TEHRAN ko babishoboye basohokamo, kuko twe nta gahunda dufite yo kwica abasivili. Icyo nicyo tunarebye mu byo Netanyahu, perezida
wa Israel yari yavuze nabyo yari yabikomojeho, aravuga uti abaturage bari muri Tehran babishoboye bahunga kuko intambara iri kugaragara ko ariyo iri kugenda yerekeza. Na Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abyongeramo aravuga uti nawe aragira ati abantu bari muri babumvise ku mujinya bafite. Igihugu nk'Ubushinwa bwagaragaye bubwira bunenga minisitiri w'ingabo w'Ubushinwa yanenze bikomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gufasha Israel. N'amahanga menshi yakomeje kunenga igihugu cya Israel gikomeje gutera Irani, ndetse bananenga Amerika kuko ahanini Amerika ari umufatanyabikorwa wa Iran wa Israel. Kandi nk'uko byagaragaye, Israel niyo yabanje gutera Iran mu cyo bise Operation Rising Lion, ubwo tariki 13 Kamena 2025 aho igitero cy'indege cya Israel yagabye ku mujyi wa Tehran, umujyi mukuru cyangwa umurwa mukuru wa Iran. Undi muntu w'ingenzi wapfuye yari Major General Ali Shadamani, nawe yapfuye kuri uwo munsi. Hari n'undi bita Major General Gholam Ali Rashid. Abo ni abantu bose bagiye bagwa muri icyo gitero Israel yagabye kuri Iran mu murwa mukuru Tehran. Hari n'undi bita Brigadier General Anil Ali Ajizadar. Ni benshi ntabwo twabavuga bose ngo tubarondore, gusa igitero Israel yagabye muri Iran nicyo kiri gutuma Iran yitegura
yitegura bidasubirwaho gusubiza igihugu cya Isiraheli. Kandi n'Ubushinwa bwagaragaye buvuga yuko buburira abaturage batuye muri Isiraheli ko bahunga, bavuga yuko igitero Iran igiye kugaba kuri Isiraheli ari ubwa mbere cyaba kibayeho mu mateka ya Isiraheli. Mu mateka yayo twagiye tubona irwana n'imitwe yitwaje intwaro za Bahamasi, ikarwana neza biki, ariko aho bavuze bati iraramuka Iran niramuka iteye Isiraheli kiraba aricyo gitero cya mbere kigabwe kuri uyu murwa wa Isiraheli. Reka turebe ibizakurikira muri ino ntambara. Jya bakugezagaho aya makuru yose, ndorwa igikundiro rwa Manuel mwene Nyirimunga na binahana batatu ya Butamu nyita Kaenzo. Nakwifuriza kugira umunsi mwiza, ndetse wowe utarakora subscribe nakwibutsa kuyikora kuri The Trends 250. Nakagaruka.